Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti no inau Peshona kwete chindau Zichiverengwa naye wenye skimbo anofumura noita timu yangu ndipo mukuita si yakatadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo ewa zviri kupisa kachope timu yangu pasatapinda pana zviri kupisa panhasi chimongo bayo bata subscribe so that amusare pana zvese dzinenge zvichiitika zviri kupisa paZirikondo TV anditi chitopinda munyaya yekuti akatokochakana nyaya yekuti aiwa mafans ezimu chanosochokoche makorokocho vakomana dhama levels nafanchani vazokwanisa kuzopiwa bheo vazobuda zvemashuwa zvanhasi kwete mashoko efake aimbotenderera muvhiki rapfuura asi pane zvino vanenge vapanze nhasi anditi tichifambira nenyaya yedu kune nyaya yekupisa tadzoka nayo iyi yaSimba Java Black Brother yaPassion Java yarudzoka zvekare achiti Passion akanitaridza kwenda kunochema mai vangu nekuviga mai vangu uye akutaura kuti iyanzoni vakuda kutora mota neimba zvakashandwa namai vangu ndisipo saka ndakuendesa mhuri yese yekwaJava kukoti because zvine izvozvo ndikutozvidawo havafanira kushiyana vega ndisipo ini ndikutozvida but visinei umbozere nawo enzi waiSimba Java achitaura. Just say, as you know me, I'm Simba Java. Can you kindly spread the news? No, spread the news. Things are not fine. Things are not fine. Things are not fine. And a prophet passion minutes must dance. Iminete mastanzi ndini Simba Java Blood Brother wa Passion Java zvina kumira mushi Passion Java akasindisupporteja kuti ndisacheme amai vangu vainditaurira kuti ndiyo ndizovachema because my head is unnumbered. Saka inini what I'm saying ndezvekuti Zimsalab expose the truth because I'm hurt right now. I didn't attend my mother's funeral because of him. But Passion Java had the guts to go to Dubai all together with his friends, where I heard it's rumored that they spent over $50,000 not rands, sleeping in exclusive hotels with his friends. While it's myself, he booked me the plane Yagazondi Sia. While there was 3 alternatives, I pick another plane in the system so that I can go and bury my mother. But he was happy and he was laughing. I struggled in Johannesburg 7 days sleeping in the streets. Ndishamuna nondibatsira kuti azondipa ake mari bus yekuti ndingikontinue nejeni ndisezve ndege ndiende kunoviga mai vangu. He hindered all the progress and all the people who wanted to help me, he hindered them and he gave them poison to say no, don't assist him. And moreover, what he did, he went on to distribute my mother's expensive car to my young sister, and my mother didn't left a will. All the family members, we got the jurisdiction, yekutiri 6 including Passion Java, you share that car because it was my mother's sweat for 40 years experience in politics. She was a senator. Saka inini guys and I need this. I need this story in the H Metro. I need the story news there. I need the story daily news. Myself, I'm going to fight using my lawyers. I've got a Hamna Kwadi in Nyambirai. I've got also some Kankin partners. And I've got also Advocate Farai, who resides in Johannesburg, who is the presiding advocate for EFF and is also in the leadership hierarchy EFF. Those are guys. I'm pressing the charges. I'm taking the family to court. I'm taking Passion Java to court. I'm taking Miss Java to court. I'm taking whoever who is part and parcel of my family to court, because I've never made a decision to say my mother's inheritance must be given to a single person who is reckless with life. Akatoramba Murume and is doing drugs and alcohol and smoking weed, and is the person who was given the jurisdiction yekuti atore motikari yamai vangu nemba yamai vangu. Ndazviramba izvozvo, ngazvibude, ngachibvondoke. Guys, I'm begging you, can you spread this news on Zimsalab blog with immediate effect? I'm exposing my brother Prophet Passion Java. I've been quiet for a long time. This is devilish and this is inhuman and this is cruelty. To say I'm down with life here in South Africa and East London, things are not well. And my mother was telling me that
Simba, there's some deals that I've done. I want to give you a startup of nearly 100,000 when I get my deal done, so that you can establish your company. But my mother had a sudden death, and my brothers except only Apostle Java. Apostle Java is the true man of God. Is out of this mess. He's out of this. I need to take them down. I need to take them down. They've sabotaged me because they know the potential that I have. And ndimbofinda kada kukompita nemuno mai Passion Java inini, but anondita utsinye wekuti he loves pese panoona ndichirwadziwa ndichitambudzika anonge achifara. Please put this so that everyone knew the story, to expose mene mastans imene dzemastans apana zviripo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Edzino inau peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama.